निपान सुबा ओपन मणिपुरी मॉडर्न सॉन्ग कंपटीशन इंग लिसिंग अनि कुनमाथोय पांगथोकनबा मणिपुरी तोंगान तोंगानबा सैसकपा सैसकपी हुंड्राना सरुक यादुना पांगथोकलगनी क्वाकथेन लाइसम लेकायदा लेबा ATEREC की ऑफिस दा प्रेसिडेंट एस सुबिता एग्जीक्यूटिव मेंबर मोइरांगचम ललित कुमार अमदी म्यूजिक डायरेक्टर युमनाम सुरेन यावना ATEREC की थौबुबा सिंह इसै मेक इबा सिंह ना पुन्ना मिफम अमा पांगथोकलब तुंगदा हाइरिबा वारेप असि लौखिबनी निपालक सुबा इसै सांगदानबा असिदा इसै मेक 15 की मनुंगदा अपांबा अमा खल्लगा मे अनि फावगी मनुंगदा लाइव रिकॉर्डिंग तौरगा ऑर्गेनाइजेशन असिदा थाजिन बेरकदबनी मे 10 2021 दा कंगलै थवान यूट्यूब चैनल असिदा थागतजगनी इसै सिंग असिदगी बेस्ट टॉप सिंगर 15 बेस्ट पॉपुलर चॉइस अवार्ड इंग्लिश अनि कुमाथोय अमदी ख्वाइदगी पामना सकपा इसै मयक पीबा बेस्ट लिरिक्स अवार्ड इंग्लिश अनि कुमाथोयना मे 38 दा लौथोकसगनी लोइना नुमित असिदा मेगा फाइनल राउंड पांगथोकनबा मतमसु लौथोकसगनी हाइरी 15 खल्लबा सिंगर सिंगना मसागी इसै अमगा ऑर्गेनाइजर ना पिरकपा मयक अमगा फाइनल राउंड दा सकनी हेना कुपा मरोल खंबिनिंगबा सिंगना मोबाइल नंबर 7005834849 9089361090 नत्रगा 9774492855 तगी खंबिबा यागनी हाइना ATEREC की माइकैदगी खंगलकली Nepalak Suba Open Manipuri Modern Song Competition 2021 State Asigi Tuan Tuan Ba Saisakpa Saisakpi Humputrana Saruk Yaduna Pangthoklagani Haina ATEREC ki Secretary Okendra Kudong Bamna Tarokpa Chero Amana Fongtorokli Cherola Dun Makat Taraduna Lubasigi Office Kwakatel Laishram Laikaida Lubsigi President Sobam Subita Executive Member Moirang Tem Lalit Kumar Amadi Music Director Yumnam Suren Yauna ATEREC Thaupuba Sing Isai Mayek Iba Singna Punna Mifam Ama Pangthuklaba Matungda Warebasi Laukibani Nipalak Suba Isai Changdam Nabasida Isai Mayek Taragamangagi Manungda Apamba Ama Khalaga Me Ani Fawgi Manungda live recording Tauraga Organization Ashida Tajet Birak Kadavani Hairi Me Tarada Kanglai Tawan YouTube channel Asida Tagatkani Isai Singasidagi Best Top Singer Taragamanga Best Popular Choice Award 2021 Amadi Kwaidagi Pam Nasapa Isai Mayek Tapiba Best Lyricist Award 2021 na May Kutragamatwida Lauktokani. Loinan numit asida mega final round pangthoknaba matamsu lauktokani. Top 15 kalaba singer singna masagi isay amaga organizer na pirakpa mayek amaga final round da sakani. Henna akupa marol khangbining bus singna mobile number 7005834849 908936110. Natraga 97744928555 tagi khambiba yagani haidi. Artist Training Cum Educational Research Center Imphal attract Nepal Suba Open Manipuri Modern Song Competition 2021 Manipur ki tongan ba saisakpa saisakpi humudrana saruk yaduna pangthoklagani Lubasigi Office Kwakatel Laishram Lekaida Lup ki President Sobam Subitana Executive Member Moirangthem Lalit Kumar Amadi Music Director Yumnam Suren Yauna Atreki Ubasing Isai Mayek Ibasingna Apunba Mifamama Pangthoklaba matungda warebasi lokibani Nepalak Suba Isai Sangdam Nabasida Isai Mayek Taramangagi Manungda Apamba Ama Khalaga Megi Ani English Ngani Kungamathoy Fawgi Manungda live recording Tauraga organization Nasida Tazin Birakadabani Hairi Megi Tara English ngani kunga mathoida kanglai thawan YouTube channel asida thagatkani isai sing asidagi best top singer taraga manga best popular choice award 2021 amadi khwaidagi pamna sakba isai mayekta piba best lyricist award 2021 na me kuntraga mathoida langthokani loinana numida sida mega final round pangthokna ba matam so langthokga loinana top 15 gi khallaba singer singna masagi isai amaga organizer na pirakpa mayek amaga final round da sakani Nipan Suba Open Manipuri Modern Song Competition Lisingani Kungamathoy Manipur ki tongan ba saisakpa saisakpi humbudra na saruk yaduna pangthoklagani Artist Training Cum Educational Research Center Imphal ki Office Kwakatel Laishram Lekai Dalaiba Lup Asigi President Sogam Subita Executive Member Moirangthem Lalit Kumar Amadi Music Director Yumnam Suren Yauna Etereki Thaupuba Singh Isai Mek Iba Singh na saruk yaduna mifama mapangthokloba matungda waribasi lokibani
निपानलक सुबह इसई चांगदमनबा असिदा इसई मयेक 15 की मनुंगदा अपांबा अमा खल्लगा लाखलिबा मी अनि फाउबगी मनुंगदा लाइव रिकॉर्डिंग तौरगा ऑर्गेनाइजेशन असिदा थाजनबिगदबनी बेस्ट टॉपर सिंगर 15 बेस्ट पॉपुलर चॉइस अवार्ड 2021 अमदी ख्वाइदगी पामना सकपा इसई मयेक तपीबा बेस्ट लिरिक्स अवार्ड 2021 ना मे 13 माथोइदा लाउथोकनी